masiki baito weke masiki baito virus. Katika weke masiki antivirus. Bwana. Mwana mwana komboni ngadi umeongea mdomo. Upande kidogo ono zingi kwa hiyo mwana. Ai. Abasigari bako gwata abantu bagatevingia ndani una masiki. Ngari baitorema. Nese ya abantu baramukono. Ngari mbwetero masiki. Corona. Oboroiro bobe. Corona ngadi bwate chanda. Ati ko boyo minto Martin. Wari America. USA Army Martin. Andiri amu ya ba. Kwa ntevinga ya. Tare raburene. Ayi abimba ngakiko buwa. Adura David ngakiko buwa. Corona. Antivirus ni oboroiro bobe. Corona. Oboroiro botili. Social distancing ayi aja. Kajibo na ngokora corona. Yasa nama nyete. Corona nere. Noma ita corona. Corona buriro bobwa ngaikira abantu. Bono, nyasa nama nyete. Nyasaye namayete. Esa babo, nerikire Biblia. Nga corona no burire mboje. Lakini nyasa nama ite mboere. Ngyo maite ngo tabiri mboere. Akatutongera matasi to kwa keji mask. Kanga yoko bege mask. Igonga nama ite mboere. Namanyete mboere. Corona bono manya kwiburi social distance. Pona baise bane barabake. Ibakora nyaro kwani mito mete gitado buka. Balari nyaro andi mbaye. Ngakibono ngokora abana bake. Ay. Yani egenteke kwa tero mwana minto kwanza na kushukuru sana. Bona umuntu raro kurigereria ari ogokire sana. Ogokire pako tebire birthday yaye gusama tanga gusobageni gusinyangieki nagutagete. Nakyo umuntu yarakonyore. Tinguru namba yane simu. Namba gisinyeru wari Ntaru yege koro tukoro. Kerwe namba yesimyaria umuntu raro kurigereti lakini asengerere ngia because yo no musani. Niyabona 07 07 13 458 404. Nyero langu 0713 458 404. Bono nabora nyoro umuntu naro kurigereri kurwaria nariye namba yago nende gasomeka nonye message ya M-Pesa. Obe ninyo tumbati furiza nabago toma. Negiri tari gasomekaria. Angorunga Richard Ombuna. Richard Ombuna. Igo umuntu naro meto kurigereri yago kiro tere ya Ombuna ati amukoro nonya mancha makendwa sibe. Gose nonye ne kunu wako bado igana kuburi. Aso musikio yogo. Support kiora atakabantu bagusupport bari bakurigete kurwari abantu baminto nabagusi nabayasana abantu baminto barigereti Dizzy TV tingu nyala bakora nje bwika yebono kuigutware noje ata yembegete maiteke ngokora iga unane ndaburuta kuikesi aruke togo aruka ebwika nekene egia byare bibiri bitano usi bitatu miego korio yebono Nyasaye tarenge moriri agatongera zikangabano tunya ko baga bokumaiga bono wikabo bya buwatane kwa makomoro bukima yani byakora kibomora kwa makomoro bukumu mekera gitage gore meuri bwako igonga musiki oyo abana batangi bane baranyu ndiri bwa support lakini ndi njengwane na gabana lakini ndara mwikera abono kambere n'abana inchi bali bakurigoro abana inchi egere nyore yoni byombo ne byombo ngotera ndi mununde bwensi Bono na bono ndakore iga. Yo. Mama. Engo senye tikuri. Mai ya sarumu wa papa. Ningenda mwanso mzoma. Mchumba mupiri wa sungu. Akupete jitagisa. Kana moto bara sibagi. Ningende yani kirege ntura mango enda. Ntare no negisigisuru. Lelo,